Hallarinin kaq resolución kunapim, hallarisqa hinallataq iskay kaq salakuna, Tribunal Constitucional wasipi chullan maquilla nirhamunku, achka constitucional mañakuykunata, manaña puririchinankupak, habeas data jatipaykuna usuchisqa kasqanrayku. Huyunasqa abogadokunam mañarqukurqaku, jatipaykuna ruwasqankumanta, Estado wasikuna hullhipiña kutichipunankupaq. Iskaynin salakunapim kaynampata yuyaymanarhamunku. Constitucional amachakuykunata achka abogadokuna mañarhukunku Estadopa wasinkunata tumpaspanku. Ichaqa tumpaykunam chiri-chirilla karun. Chihaq tumpaykunata mana tarinapajina. Chaymi niramunku kay amachakuy mañakunapaq derechutaqa abusaypi hinañam mañakuchkanku nispa. Kay hatipaykunapi Poder Judicial kamachisqanñaqa manam Tribunal Constitucionalmanta tutela mañakunapaq hinachu. Tribunal Constitucional nisqanman hinaqa huñunasqa abogadokuna mañakusqankuqa habeas data hatipaykunatam usuyman apan. Sasayachin Justicia Constitucional kananta. Hinahawanmanpas Estado hullhita usuchillantaq. Chayraykum hatun tribunal hullurhachin huñunasqa abogadokunapa mañakuyninta wakintaqa multarjun imaraqmi.